Kini degradation Meghalaya bat ngi pedeng sobhai pi baro shkatup kubor mta janmien. Shaban paj ki kubor ki babnya ini pechwai ke mat makongsan. Wan poi umudi ha Washington DC nak kebenta ke jingalang bat presiden ke Amerika. Sakhi ka Meghalaya ya ka jingkio ki kam thok pisa kintu ki bor badai kmi ki pai ba manlong ki Rusia. Kentho state president ke NPP ba Preston Tinsong ya ke sarkar Kongres berim bashim kebui ki kam sain perthai. Kular ukertong HSPDP samla juban lang harbi keu banbu hakmat ikimat bakta di samla. Bat ujor jahar ka kenhuan seng SSA halor ke jing kenok na account tok ha Facebook. Ki kubor ki babanya Hadin gajing seiso jong gajing lai jengo jong uye ke France menteri rang bakdu keri Narendra Modi ula wan poi ha Washington DC haki kenta step mentas ngi ha ke kela baar jong gajing lai jengo jong u yaki ari ha ke baun sei shim mentaru ha gajing yalang batu presiden ke Amerika Donald Trump. Modi ula ya kendu ruyu director ke National Intelligence Tulsi Gabbard ha Washington DC hene ke sengi. Menteri rang bakdu ula syak Pedang ngobha kat ba udang wan poi ha Washington mentara sengi haswa ga jingwan jong u ha Blair House labujli ya kalama jong ka Amerika da kalama jong ka India. Umudi ula kedau ba ga jingwan jongo jong u ya ka Amerika kan long ka lat ka kabu ka bantei halor ga jing seiso jong ga jing trelang bat banwan ra ya ka agenda banang kentiu syu kumjo banang penklan ya ka jing dei hapdeng gini ki ari. Kajingkeo jong ki kam tok pisa ha Meghalaya kalalong ka ba ishirkei ha ka ba kajing do nongru kalong ka ba kraw kat kum kajing ong gi telong kubor ka tanat pulit ka jalana ka porsha ka por kala penmi ya kajing betha ban maha mi kinong shong shnong persha ikiriu syukor ki ba pendan kam de kajing berngam ban syakem la kalong lingba ka digital arrest ne kajing syakem marmet ban dawaru ban ra ka pisa Superintendent of Police ka East KHASI Hills ba Vivek Sim ulap pentikna bakila don bonteli ki kap thok pisa ki bala yok pediang hakeleng ke district ki bor badai kemi kila kentu ki pai ba banlong ki ba husiar tenang banlai na ki ba kom kini ki jing sha thok. Given advisories from time to time in our social media platforms. We've also given an advisory recently which came out in Shillong Times on this new phenomenon in social media called digital arrest, where people are called and in different forms of actually digital arrest. So people either call that there's a package delivered or it's been nabbed by customs and found narcotics, or they would say that your account is being used for fraudulent means and all that, and then immediately they relay that to a video interface where the victim meets so-called police personnel, either CBI, NIA, or police, state police, civil police, and all that. They are told that a warrant of arrest is against them and all that. And immediately people, without thinking, they get scared, panic and all that, and they succumb, they start paying to avoid the warrant, to avoid the arrest. State President ke NPP bat sembut Menteri Rang Bak Kejela Bak Preston Tinsong henen ke sengi ulak kentho ya ka sarkar berim jong ke Kongres halor ke jingshim kebusan pertai hapaya dei ber ke jing pen itu ya ka headquarter jong ka CNRD block bat kedauru ya ka ni kum ka dal bu ulam mi no na ka seng bat ban pen ya so pat syakan National People's Party ula ong ya ka ni ka jing elap election na bentau kertong ka seng ba pasman dekar hawapung skur East Giant Hills ubat Tinsong ula batai baka sarkar Kongres kala penkenria ya ke headquarter na wapung Shalom Shnong Shua jong ka election house nam arajar khatpra wat hapedeng ka hukum bahasua jong hukum menteri ka tenat CNRD banbu ya ka wapung Ingyo jong pi ya ka block headquarter amni hakisnong jong pi klade ka purom ka bakrau bat ka jingker khu
ya kasno barako hakapor bang abat mga ya senari hakapor bidang long chief minister Dr. Mukul Sama habis siya ngila notify ngila permit ye border ba ka block headquarter na clear yat nginbu no hangne po wapung tim ma kadon ko politics ka baswa ka election kensan kira no syatay siya po lumsno na tayo tip lo bro kensan mi ka notification ka ba om ba ya kane ka block nange na wapung nginbu no hangtay halumsno Ka Hill State People's Democratic Party kala pelong ya kajingalap election hindin kesengi halat laumali komsi benta ban panjing kersyan yuba juban lang karbi keu ukirtong kaseng na maukar pentor umkra constituency haba ai jingkren ha kajingalang uba karbi keu lakular ban bu hakmat kumju ban shimkyai gijing e baper khantam gitu ki bakta ki samla lada ki pai ba ki jet yu hagani ka kenti kiwe ki nong gren ki kerpat ki nong tap vote ban jet yu nong mi khmat ubelong ubala kloy ban pendep ya ka kamram bala benshet hakar kom badai Jangan dikeluarkan ini. Sebelum try dulu. Setelah persen. Berdiri pada depan. Hal kita sekarang pulang itu konser. Henry, betul ni kita aku balik sih. Isu-isu melala. Berdua kalah. Bantu yang kita cerita. Melamar apa? Ya kita hidupkan. Ya kita kistol baru. Lapulung. Hak franchise. Lalu franchise. Kebaliknya. Walang syong dikti haye. Andai tomi. Berpeluang kau jom kecing kelah. Hapok konsensi. Mau har beton prak konsensi. Tomi syakmat ada apa trek. Bantiap ya kebut ke jompi. Nak betul berpeluang rak ya kecing kelah. Hapok ke district council. Panuan rak ya kesing sama. Kiban kerhu. Nak betul kata awak cuci kon ke jompi. Ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association hindin kesengi kala ujor ejahar hasadar police station habaya debat ka Facebook account ka balashna talk haka kerteng jong ka seng klem gajing bet jong ka da ka jing temu ban yalam baklayu pai ba ya kene ka account la ai kerteng Aristotle C Rambai MSSASA bala thau de ukering bar marak ka seng kala penram juri ki brio ki biran kti haka ban shnai kene ka Facebook account ka batok haka wei ka liang ka yalam bakla om tangi ginong hikai SSA henry wat iki pai ba babon balang come here in Sada police station to lodge our FIR regarding one post shared yesterday by a person named Tengse Sangma. This account was created in the name of the association, Meghalaya SSA School Association, in short Masasa, and also in my name, President of the association, Aristotle Sirambai. Yesterday evening, I just came to learn about this. Today, we from the association, we have come and lodged an FIR in the Sada police station for further inquiry regarding this post, which have created wrong information, especially to the SSA teachers in particular, and also to the citizens of the state in general. The National Tuberculosis Elimination Program kala pelong ya ka program yalap basis pasngi TB harega desh jideka harengat ka TB free camp and Ayushman Shiver Health Mela Hawatagri Sub Center Health and Wellness Center Habashbari Southwest Garo Hills. Kajing temu jong kani ka program kolong man kentiu ya kajing ai jing hikai ba jing sumar hakaliang kajing pang TB halor kapang taking care of everyone TB care of Meghalaya. Ka Meghalaya Coach Students Union kalakin mau burom ya kalingko ski ba sanspa khat sansnem jong uklawait Chilarai Suklatwaj Coach takajing pelong ya ka program ba isyongkun ha Dumnigaon Southwest Garo Hills kinong isyem benta kilale burom yauni nong yalam ba paunam halor kajing shlor jong o haringkat kajing nep ba jing benia jong o hakikam u Chilarai ula don ya ka benta ka ba kongsan ha ka ben penyai ka hima coach Hagani ka program le shimenta di riu kongsan bat ki dukot chong ka imlang salang. U Albert Maring usamla nong yalam na ribhoy bat unong shong shnong na kashnong umdap dumu kabahap hapo nong po constituency ula kerpa di kinong tap vote jong ka ribhoy bakin penne ya ka suk kesan hakane ka election MDC bat ban wan
Shaka KHASI Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council. Kabanlong haka arpaway darik ubanay rempang. Habakren kinong to kubor umaring ulapan pao ya gajing sngaw kya halor gajing nang kio jongki jing akren ya shrut bat ki baben brio hapadeng kinong yalam sain pertei bat ki kertong hakapor bayalap ya ke election MDC. Bakala wanra ka kendrum kendram hadu kilong ying kilong sam ki kampur kamjat ki kam senong kam thau ki kam balang bat kumju haka imlang kasalang hadu bang menang su ban pen yapar kat haka no ka kam kalami bat kata ka jinya ngau parti handrai haka bakut hi unau bajob kum unong mi khmat ka thong kalong ban sakri ya ki pajba haka no ka rukom ka benta na kam ta ka jing biet jing biang jong ki pajba nong song song mangi kum ki pajba ni hapan ya imlang kum kawai ka kenhun hapu ki imlang salang la ka dei haka kam senong kam thau ka imlang salang haka kambalang bat kumtat tercar bat kajing kentu kalong bangin long ki bajajai bangin kiar na kita kijing ya kawang kiti kijing ya ban parti kijing kento persya iwei pat kanang bakan nemdon kano kajing huri hura bakan nemi kano kajing ya snam kajing sungsi hapua ka imlang kasalang jungi Ka Meghalaya Powerlifting and Fitness Association kan sa penlong ya kajing yakop powerlifting haka apkundai tarik ulber ha umsning Ribhoy district. Kani gajing yakop ka kentop ru ya ka squat bench press but deadlift ka senggalapen benaru ikijing yakop beper jo usnam arja arposan hadu arpon rio ha ubenai jilio kan sadan kajing yakop le squat ha shilong but kajing yakop deadlift ha ubenai nailar ka ban sebut sa kajing yakop bench press competition ha ubenai risau kan sadan ru kajing yakop ha ka kerdan jonggeri ha ubenai risau arja arpon rio ha Haryana. Powerlifting competition is March hapon sing. Ipa kita mengenai di kalender kami buat dalam sistem apusan Andrew. Kami buat ke dalam kulunai March ke SPD Malaysia Squad ke stress pada ada. Kulunai bukan Jun dengan squad competition ini international. Dapat kulunai August ini datang dari competition. Bahagian mana dia kata best kan belum posting kulunai Oktober. Bahagian national competition ini ada sementara ada dalam apa pun real. Bahagian ini dia best belum apa Haryana. Mentangin ya pet ya kajing long jingman kesun bedeng hatura. Kajing kreat kalong kala degree Celsius bat kajing shed kalong arpu kendai degree Celsius. Kajing senam kahau mentaka sengi kalong lai pulai nak sispa. Haba pai pat senong bak shelong kajing kreat kalong shipau degree Celsius bat kajing shed kalong kat pra degree Celsius. Kajing senam kahau mentaka sengi kalong sau pulai nak sispa. Kat bahaju waipan kajing kreat kalong shipau degree Celsius bat kajing shed kalong kat pra degree Celsius. Kajing senam kahau mentaka sengi kalong sau pra nak sispa. Kasun meneng kan rang hatura juwai bat shilong. Bat kalak ru bandon gajing dom look kendau ke bamelu mela hakikat tu kat ni ki jaka. Shoban poi syaka bakut jaka top kuboy ni pay biang sa sisin kimat bakangsan. Wan poi umudi ha Washington DC nak kebenta ke jingalang bat presiden ke Amerika. Sakhi ka Meghalaya ya ka jingkiu ki kam top pisa kintu ki bor badi khmi ki pai ba banlong ki husiar Kentho State President ke NPP ba Preston Tinsong ya ka sarkar Kongres berim basyem kabui ki kam sain pertai Kular ukertong HSPDP samla juban lang harbi keu ban bu hakmat ikimat makta ki samla. Bat ujor jahar ka kenhun seng SSA halor ka jing kenosh na account top ha Facebook. Tipalo katong ila poy sibukot sa katup kubo jing imita ka janmet hadu begini siyam yang mat pila syai kisngi kublay pi bara.
United States will hold bilateral meetings with US President Donald Trump today. Special Task Force of the Assam Police apprehends key terror operative from Chennai in joint operation under Operation Pragat.